أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 18. نویسکار امام البخاری. ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. باب این کل معروف صدقة. بشا ویکو هر تشتاکو قنج صدقه یا هر قنجی کرن صدقهش بو بروفی. حديث 224 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. جابر اکبر عبدالله تا نقل کرن خودش راضی به دبیجه پیغمبر خود هولی گاد كل معروف صدقة. هر کریارا قنج صدقه خيرا. حديث 225 عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابو موسى هتا نقل کرن خودش راضی به دبیجه پیغمبر خود هولی گاد صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد. گفت پیغمبر خدا علیه السلام سر هر مسلمان که گرنا صدقه که هیا لازمه صدقه که بینه خیلی که بکه. قالوا فإن لم يجد. اگر امکانوی نبه نکر به صدقه بده. قال فيعتمل بيديه فينفع الناس ويتصدقوا. یه بدست خواه تشتکه بکه تشتکه بدست خواه بینه اكو فايدة بدا انسانا فينفع الناس ببخشينا فيعتمل بيديه تشتي بدست خابك فينفع نفسه فايدة تشتي بيوه تشتي فايدة بدا خوا بخوا ويتصدقوا وبكي خيرجي. اگر تش دست داده نبه یه تش شغل که بکه اون صنعت که بکه اون کار که بکه فايدة شوي كوري بكوي بخواجي وشوي بكي صدقة جي. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل. قلت يا رسول خدا اگر طاقتوي جوه نبره افش دستوو نه يونجي نكر ببكي. قال فيعين ذا الحاجة الملهوفي. نخو بلو اهلي كوري يكي كاتي طانيه دو بلو اهلي كوريوي بكي فيعين بلو اهلي كوري بكي هریکاریو که ذل حاجت الملهوفی اوه کو محتاج یعنی محتاجی که اوی هایی بجا کتی تانگیه دا بلا هریکاریوی بکه مثلا رنیشو اکه بکه باره اکه بار بکه آن مثلا یکی نکن به درد خواه مسئول که راش یکیلی که را بیجه بلا ببا واسطاوی والحاصل شخل که بکه. قالوا فإن لم يفعل. اگر ویشی نکار ببکه قال فیأمر بالخیر او یأمر بالمعروف. یان بلا نخو بلا توصیه قنجیب که و یانجی منعا نقنجیب که یعنی بلا منره که جوا که دا چه نقنجی تکرن بلا دا بمانع ایوا و تشتا قنجیج بلا توصیه و بکه. قالوا فإن لم يفعل. اگر نکار بویجی که قال فيمسك عن الشر. نخو بلا خوش نقنجه وده يعني بلا خوش نقنجه وده بلا او خو نقنجه نکه فإنه له صدقتون افخو ودانش نقنجه جي شويرا صدقه یا شويرا خيرا. حديث 226 عن أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر هو تناقل كرار خدج راضي بيجا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. بيجا مش پیغمبر خدا پرسه مگو کی گریار کیش گریار کی تفگر نک خوده افضل تره یعنی خیروه بهتره کی عمل نک خوده خیروه بهتره. قال ایمان بالله و جهاد فی سبیله. ایمان آنی ناب خوده ایمان آب خوده مو ایمان خواب خوده بینه و جهاد فی سبیله ریاوی دا مجادله بکه ریا ویدا مخواه باشینه ریا دین ویدا ریا خزمتا دین ویدا مو خواه باشینه. قیل فأی الرقاب افضلو. گلو آزاد کرنا کیش عفده
افت ایما گو به افت هبین برای کوله هبین به جا آزاد کرنوا حریت آوا محریت آوا دستوای خستن بخ دست وادا گلک تشتخیره به سبب و بکره و آزاد بکه گلک تشتخیره گلو کیش افت آزاد کرنویش هم یا خیرستره افضل تره فأي الرقاب أفضل قال أغلاهما ثمنا وأنفس أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أبكو بهاي وافية و هري جرانتر ولنك خواه خواه لنك أهل خواه هري قيمتر هري نفيستر قيمتر أو شحميا آزاد جنا شحميا خيرتر چنكو مصرف و پتره دبتي جل پرابدي حتاتش خواه و خلاص بكي و آزاد بكي قال أفرأيت إن لم يستطع بعض العمل قالوا تشد بيجي أجر نكر وعمله لي بك قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرقا يعني أبكو خوا وانضا كري يعني مال خوا زعا كري كدا خوا زعا كري كتي طنجي بلا أهري كاريوي بك أو تصنع لأخرقا أبكو نكر کار خواب روا ببه ایش خواه بجه بکه بلا آهری کاریوی بکه بلا شوی را ایشمی چه که ام بیجه مثلا عربا خواه چه زمان مدا تکروی تقا تکروی پقیا بلا آهری کاری بکه تکروی چه که یا عرباوی آرزه دا مثلا بلا آهری کاری بکه یا مثلا نکار بار خواب بار بکه بلا آهری کاری بار خواب که والحاصل اوه کن نکار به عیش خواه ره ببه مای حیری بلا أهلي كلوي بك بلا عيشوي جرب بيبينا قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال ما تشد بيجي نخر ما خوان بي قال أفرأيت إن لم أفعل أجل تشد بيجي أجل أنا كرب بيجي بيبينا ما قال تدع الناس من الشر تي أنصانا حفظ أنصانا بكي الشر خوان يعني تي نقنجل أنصانا ناكي فإنها صدقة تصدق بها على نفسك أف صدقك توي صدق الخواب خودكي تصدق بها على نفسك تدر حق خدا و صدق بيديني تزرار نديتي كسي أبجي خيرك حديث 127 عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ابو ذر هات نقل کردن دبیجه هولیش پیغمبر خدا هات پرسید یا رسول خدا یا قاصد خدا اهل دولمندیه یعنی مالدار اهل مال و ملک خیر همی برنش خورا یعنی همی بر خیر مش ام فقیر مایی به خیر ام نگو خرابی که ام نگی هوا يصلون كما يصلي نصلي مجدكن شو ام مجدك اوجي مجدكن نمجدكن ويصومون كما نصوم شو ام روجي ديگره اوجي روجي ديگرن ويتصدقون بفضول اموالهم بمال خواه زده صدقاجي ددن ام نگوه بگی ام فقیری اوجوی ما نمجدكن اوجوی ما روجي ديگرن وجوش ما بهتر شمال خواه زده ديكن صدقه قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة وبضع أحدكم صدقة ما قي خده داينا إمكان داينا صدقة نده هواجي يعني هونجي كوري صدقة بدي قد جعل الله لكم ما تصدقون خده إمكان ولي دانا هوا هونجي كوري بيو إمكان صدقة بدي مثلا إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة چه سبحان الله هم بيجي سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتحميدة بيجي الحمد لله الحمد لله هريك صدقك الله أكبر صدقك لا إله إلا الله صدقك يعني كل شق تسبيح وحمد وسبحان الله الحمد لله هبان وذكر دجي حمي صدقنا وبضع أحدكم صدقة حتى یک هوا بچه نفینا جناخوا اوجی صدقه یعنی جناخوا را مناسبت عائلوی جنوبرانیه بگه جناخوا را حلال خورا اوجی صدقه اوجی خیره
و جوش پیغمبر من حیلش پیغمبر خدا پرسید قیل فی شهوتی صدقتون، یعنی تطمیع کردن شهوت خواه شهوت خدا صدقه هیا اف چونه یا رسول خدا؟ قالوا لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزرون، اگر حاشا او شهوت خواه حرامی تطمیم بکرا او عيش حرامی بکرا، حاشا نب حلال خورا و نب مهرگیری خورا بکرا قی نگو نهبی. صحابي حميد بيجي بله والله قلنا بي فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجرون. نخوا وقتكو بحلال خورا مهركر يا خورا وبكلفة خورا يعني جنا خورا مير خورا وعيشة بك انسان او جرنا خو خيرا چونكو خبوه ش حرامي ودده خوش حرامي ودانه خيرا فرضا او ولي فرض که بيدينه چونكو خوش حرامي ودده. حديثا 228 باب إماطة الأذى بشا هول راكرنا تشتا أزيت بدا انسانا تشتا أزيت بدا انسانا وكا مثلا استريا وكا تحتا كوچا برا يعني تشتك أزيت بدا انسانا الرياضة آن جهادا حال راكرنا وتشتا خيرا نخيرا. بله بابو إماطة الأذى إماطة يعني إزالة وجيبننا تشتا أزيت بدا إنسانا بدا مخلوقا بدا حيوانا كو خيرا وچانا. حديثا 228 عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. ابو برزه اسلمی خاطر نقل کردن خود جرازی به صحابی پیغمبر خدا دبیجه مگود یا رسول خدا و ای قاصد خدا تشتک ولی نشانی مبده نشانی مبکه عملک ولی گریارک ولی شانی مبده مبه جنتی اسوی بکم و عملی کار بکم و بچم جنتی اچه بکم؟ قال امیط الاذى عن طریق الناس تشتكو ضرر بدا انسانا اذیت بدا انسانا اذیت بدا مخلوقا وش ریا راکش وش ریا دو یعنی ریا پاکش بکن و تشتی ولی اذیت مثلا بيجي چوبك به قريجك به اون مثلا تشتك ببه مانع انسانا برك به دارك به ستريك به وش ریا راکا. پیغمبر خوده تماشاوان اندلال گوره هر کسی ریکنی شوا دیگه مثلا بو هناد بیجه افضل الاعمال فضیلت تره قنشتر عملا کریا رو نمیجه بیجه هنا ایتایا دیوبا باید بیجه هنا جهاد ریا خوده داین هر کسی گوره امکانه و گوره طبیعت و گوره پسیکولوژیا و شورات بیجه افشید بیجه بی صحابیه اقیل دمکی امکانه بیدنینه بیجه ریکرن یعنی شحول ریکرنا برطرف کرنا ایزاله کرنا داشته ازیت بده مخلوقا بده انسانا بده حیوانا بده عبادن خوده ریا راکه سر ریا و راکه اوش درته بی چی جنته داشته یعنی راحت. حديث 229 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة خود جرازي بخاطر نقل كران بيجي پیغمبر خود هوليقات مر رجل بشواك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. بيجي زلامك بر ستريك ربولي يعني شقل ستري رابولي في الطريق ريدا سر ريا انسانا شقل ستري هبي كتبي ريدا فقال لأميطن هذا الشوكة قم قازه وستريش حال راكب دل خاطر قازه وست و مانعه و تشتا ازيت دا انساناش وش ري راكمش ريدا راكمه دقنا ضرر نده تكسي لا يضر رجلا مسلما ضرر نده مري مسلمان فغفر له خود او غفرا خود عفو کردن طرف خود و اوق یعنی خود بوی عملوی کریاروی راضی بوی نیت و یا خالص ولو که عملوی کریاروی بچوک جیبه
خديجة راضي بي أو عفو كر. حديثة دصادو سهي عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر نقل كلام خديجة راضي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم هولي قد عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. كريار أمتام عمل أمتام شاني مهات داهين يعني عرضي مهات كرن شاني مكرن ملياكت خدا نشاني مكرن قنجين و نقنجين و حسنها وسيئها يعني قنجين و نقنجين و عمل و حمي شاني مهات داهين. فوجدت في محاسن أعمالها من نوف عمل ويس بحيدا عمل ويقنجدا أفجديد متشديد أن الأذى يماط عن الطريق يعني أو تشتكو أزيات بدأ أنصانا وبجاش يكش ريكي راكة سر راكة أو جي نوف دهبي نوف عمل ودا أفجي هبي أن الأذى يماط عن الطريق. ووجدت في مواسي أعمالها من نوف كديارن وين قنجدا أفا هجديد النخاعة في المسجد لا تدفن أو چرچپه أو حاشا بلغما برای معلومه مزگفت دا محفیر و خالی نبین چه هبین؟ شرجی هبین یعنی شرجی او کچکم بچوک شرجی قوم هبین و جا حاشا بلغم یعنی که حاشا بلغم آخه تفاقه با جنوب مزگفته و جا نوشیده یعنی وش حال رانه که نوف گنهن ودا افجی هبی یعنی مو ریا مو مزیفته یعنی چوب که تشتیک ولی پیس مو بهل المزیفته دا یعنی افجی گنه ها یعنی تشتا کرد تشتا ضرر بدا انسانا مو بکه چقا بچوک جیبه اوش گنه ها حسابه و تشتا فایده بدا انسانا و ضررش سر انسانا دفع بکه بلا چقا بچوک به مو بینه اوجی خیره. باب قول المعروف اف بشه هدر حق قوتنا تشتا قنج دايا قوتنا قنجيه قول المعروف. حديثة صدو السهيك عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله كوري يزيد الخطمي هاتن نقل كرن دبجا پیغمبر خود هولي قاد كل معروف صدقتون چه تشتاكو قنج به صدقه چه اشتغالی به چه گریار به چه مثلا ایزاله کرناش حال را کرناتش تا نباش به حمی صدقه گفت در باز ببی اف حدیث صد و سهود دوه عن انس رضی الله عنه قال انس خود جرازی به هات نقل کرن دبیجه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وقت تشتك بحتاش پیغمبر خود را یعنی هدیه که تشتک بحتاش پیغمبر خود را هولی دوگاتا و ببینه فلان کسی را فلان جنگه فلان جنه را فإنها كانت صديقة خديجة چمکو او دوستا خدیجه بی خدیجه کی بی جنا پیغمبر خدا اول جنا یعنی دایکا زروکن وی خدیجه دایکا فاطمه و سایره زروکن یعنی او کو گل اهلی خویا پیغمبر خدا کی وقتی که نیکو پیغمبری جراحاتی انسان این کاراوی دیگران تسلیوی گله کربی مال خوا اهلی خویا پیغمبر خدا کربی و جب امر وفات جی کربی پیغمبر خدا قد اوج بیر ناکرا وقتی تشتبه هدیه که بحتاجه را گوتا ببرش فلان جنگه را چمکو او دوستا خدیجه بی او حوالاس خدیجه بی اذهبوا به الى فلانة ببن فلان جنگه را فإنها كانت تحب خدیجه او حش خدیجه کرا او جنگه حش خدیجه کرا ببن شویرا پیغمبر خدا وفاوی بنیرا نگو خدیجه خورا دوست خدیجه را او کو حش خدیجه کرا پیغمبر خدا
قدر واجد گرد و فاقولیا. حديث 133 عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم حذيفة هاتن نقل کرد خود جنازی به دبیجه پیغمبر هوا هولی گوت یا حذيفة گوتا پیغمبر هوا گوتا و نسل یعنی پشتی صحابه گوتا تابعیا پیغمبر هوا هولی گوت یا كل معروف صدقتون چقدر گریارا قنج واشتغل قنج حمي صدقة خيرا. باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. بيش هذا الحقيقة الشدة يكي بيش با دحر كوخا با لات كوخا با تشفت كوخا مثلا وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل تشتيه بخا زنبيل دا بخا سپت دا وجا بده ملخوا يعني دن سر ملخوا اون دست خواه بگیره بینش اهل مالا خورا که خیره نخیره اوجی خیره ده بچی ناف دحل که خدا ناف عرده خدا بشخولی و وجا هشیناهی که آن فیکی که بخی سپت خدا بخی زنبیل خدا و بینش مالا خورا زورو که تبخون جنا تبخون تبدی جیران خواه تبدی محتاجا افهم میخیره يعني تشخو دين ما دينك فرحة دين ما بحا دين قجية. حديث تصدو سو چاره عن عمرو بن أبي قراء الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى بجا عمرو قراء أبي قراء الكندي خاطر نقل كندي بجا باوه ما خواه و سلمان فارسی مهر بگن اخلاق صحابی هم نرن خو هیگاوی هیا که جنوبیه که بلکی کچه ام نزانی وجا دوا به ذات صالح را بزوجینه وجا خو هیگاوی هیا مدوه ابترا بزوجینه نره عقل مرا نابوره یعنی عقل ما به قبیل ناکه چوی بجا فلان کسه او خوهامش درم پیغمبر صحابی پیغمبر خود هولی بید یعنی خواه گوی هبی گفت سلمان فارسی بلا دراب زوجه و تزوج مولاتا له یقال لها بقیرا لبله سلمان خواه را نزوجی جاریه گوی هیا آزادگیری هبی مولا جرد گوتانا جاریه گوی هبی آزادگیر بی و یقال جرد گوتانا نوه بقیره بی بوی زوجی سلمان فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء خود قوه أبو قرة قو نقب حذيفة وسلمان دا تشتكوت ولي نخوشي که هيا يعني بچكه دلواش هف مايا حذيفة يماني وسلمان فارسي ده صحابي پیغمبر خودنا فأتاه يطلبه مثلا نابجا ام خداه خوهم را نزوجی چوب یک درا زوجیم علاقه منو اینه خواجه نا انرینه نره صح کریا کو تشتک نقب حذیفه و سلمان فارسی دا هیا نخواشی که دلشکستینک فأتاه يطلبه خود لیگرا فأخبره أنه في مبقلة له فتوجه إليه قلت نوف لطقه خدا نوف ضحكه خدا سلمان بره خدا چوبده فلقيه راستهات زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل نري هن هشيناهي هن جيامايا اخستی یعنی جامعه خارنه اخستی زنبیل خدا سپت خدا و دای مل خواه کپال خواه مل یعنی قلبا دستیه زنبیل را گری دای سنبیل خواه و ته فقال یا ابا عبدالله ما كان بينك وبين حذيفة يا ابا عبدالله يعني کلام حرمت برادش تقل بشه ای بابا عبدالله ای ابو عبدالله کنیه علامت احترامه علامت حرمته ریز گرتنه لقب تا حذیفه دا چه بوریه چرا اون شفده دل هواش هفش کست کرد
قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. بجا سلمان قول انسان گلک عجله جیه، گلک یعنی عجله دیگه آیت قرآنه. فانطلقا یعنی که معنا بچه ام نزانی، یعنی انسان عجله جیه، انسان گل عجله دیگه. فانطلقا حتى أتى دار سلمان ولی هاتن حتی هاتن مالا سلمان فارسی. فدخل سلمان الدار، سلمان چون مالا خوا. فقال السلام عليكم قد أذن لأبي قرة. گو سلام دا اهل مالا خوا، گو ما اذن ابو قره دایا به مالوا، یعنی و ابو قره جیل نکمنا او جه به مالوا. فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قريطات نری برداری هنجلک ملک دانی هر واحد آنها مهوان روی نستر، یعنی او روی نستر. فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. وجا گود روی نستر جلکه و جاریا خاک او جاریات او برش ترا حاضر که رو نسر. ثم انشأ يحدثه، یعنی دست بیکر دست تغالیه کر، یعنی گو رو نسر واجل که و معلومه زمان ما قلطو و صندالی و دشتو مشتی ولی نبینن جلک بی مین در بی کچه بی دوتا نارده گو رو نسر کنم که رو نسر. فقال این حذیفه کان یحدث باشیاء. حذیفه الحديث ايش پیغمبر خود نقل کرد. يحدث باشياء تشتو مشت گوتونا كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام. وجا چه پیغمبر خود نقل کرد تشت ولی پیغمبر خود جانت انر یا اود گوتون مثلا ارنو خدا تشت گوتو معلومه اوجب انسان بشره شنو رو تشت گوتو. وجا او تشت ولی خلق را نقل کرد، یعنی سلمان فارسی نوه، یعنی بله ما وقتی انسان بغیده بلکه و نقطه دا تشتک دوی بپکی، یعنی هر تشت دوی نی نقل کردن کاش که گوتیاش، که رو گوتیا، چه رو گوتیا، چه ارتامه دا، چه مجلس دا حول دا گوتیا دوی محمیا بزن به حتاش نوالی خلط نفهمه، یعنی گله رعایت و تشتهولی ناکه، یعنی ولی همون چش پیغمبر خود سحکری دبیجه لأقوام فأوتي فأسأل عنها. وجا دنش مراد بيجه وجا و پیغمبر خود هولی گوتی مش متبرصد دمكي سلمان معلمة عالمة و اختیار ترى وجا وقت يعني امر يجي ماسترا وجا دنش متبرصد وجا و اون نوع بالتحقيقه او تشتكو حذيفة گوتی تحقيقه و شمت جنا. فأقول حذيفة أعلم بما يقول. أد بجم حذيفة أو تشود بجي شتر زانه هذا شوي برص يعني أول بجمة. وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأوتي حذيفة فقيل له من نوع أنسانش هفذ بشكنا مثلا پیغمبر خود در حق أمجي قوم که با آن قبیله که با آن هنادوی زمانه جبریا این مسلمان نبی بلکه تشت گود به ارنا خدا وجا او حذیفه واجی نقل که من ناو نقنجی و مثلا ساریتی سار بینیم که به نقبه انسانا دا وجا چند حذیفه را بیجه فقیل له این سلمان لا یصدقوک ولا یکذبوک بما تقول. سلمان او تشکو دا گوتی نه تصدیق دیگه نه تکذیب دیگه نه بیجه راست نه بیجه ورا. فجاءني حذيفة فقال حذيفة خود جمع قد يا سلمان ابن أم سلمان أي سلمان كره يا سلمان يعني چرا معنی به چیه؟ یعنی تی سلمان فارسی امنازو بوه تکیه ای سلمان کره یا سلمان یعنی ولی حاجکو معنی به اوه ولی من بله کوله بی سلمان و اصلا خواه فلاح بی بله یعنی نصرانی بی مسلمان بی عالم معظم بی اجباریا اسلامش عالم بی و جا خود بی مسلمان بی یعنی ولی ایمانی که حذیفه این امنازانو به بوه تا چیه؟ معنى أوا فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة مش عين ولي جرود أي حذيفة كرد يا حذيفة
مجي نوبي يوي يعني ولي مجوي تشوم قدي ولي مشورة قد لا تنتهين أو لا أكتبن فيك إلى عمر أنت بلا خشم وكي أن از رجل یا بنویسمش عمر از شکایت بر امام عمر بكم دمك دوري امام عمر خليفه امام عمر فلما خوفته بعمر تركني وقتكم نوع عمر جو ما او عمر تصان ترك بلا خشم وكي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا هولی گفت من ولد آدم انا فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. مش پیغمبر خدا هولی من ولد آدم انا اجيش اولاد آدم اجيش اولاد آدم يعني چوا يعني اجي خطا دكما اجي انسانم ده حمیدش پیغمبر خدا نقل دکیله بله پیغمبر خدا و جار که مثلا انا ریبه تشت گوته به ده حق هنادا و نبیجه فأيما عبد من امتی لعنته لعنتان امت خواه ما اشتغال نخوش در حق کدا گوته به اجی انسانم مش در حق ویدا اشتغالی که نخوش اون نفینه اون تشتک او ده وی بشکه مجی کرا گوته به او سببته سبتن یعنی ما حقارتو که اشتغال خواه کرده في غير كنهه بنحقی فاجعلها عليه صلاة دوه شوراب که خیر و شوراب که رحمت یا ربی وسیله رحمته یعنی پیغمبر خوده یعنی بیجه یعنی دعاش و ولی راد کرد یعنی دقیقا خطا خواه بغفری پیغمبر خوده و خواه خطا کارد بینه پیغمبر خواه بله یعنی پیغمبر خوده هود بیجه يعني ناراضية بودشته قوتي بله جورنو حديثا بصادو خوشكو برای دلال ویدیو ما دريج بي بلو ويده بسكنه حتى درسك يوم ياده بمينه خيرو خشيه دا